oni sad neće naći za Srbijama rebalans 8. ja ću predložiti rebalans. Svjedoci smo ovog vandalskog čina koji su napravili, ne možemo samo reći vandali, divljaci, možda bezbožnici. Uvijek se pitamo kakvi su to ljudi koji skrnave i uznemiravaju kosti mrtvih ljudi. Dakle, na ljudskom nivou se moramo zapitati kakvi su to ljudi. Mi moramo reći da smo uložili ogroman napor i trud da revitaliziramo 2018. godine ovo monumentalno djelo koje je znak naše borbe protiv fašizma, vremena naše istorije, svijetlog vremena naše istorije kad smo se pridružili onim nacijama koje su žrtvovale sve svoje materijalne i ljudske resurse kako bi savladali tu pošast koja se pojavila i koja se zvala fašizam. Danas prisustvujemo jednom retrogradnom postupku da se ruše ti spomenici i što je još gore od toga, jučer vidim u medijima da se to čak i upotrebljava u nekakve predizborne kampanje, što je zaista ispod svakog nivoa. Posebno sam zaprepašten da to rade oni koji su na tekovinama borbe protiv fašizma stekli svu svoju imovinu, prodavali je, iznajmljivali, znate da su čak nama 25 godina iznajmljivali vladu federacije i nijedan fening nisu uložili u ovo. Nijedan fening nisu uložili u ovo, a koriste to za predizbornu kampanju. U svakom slučaju, ako ostavimo sve te dnevno-političke događaje, ovo je jedan čin koji ne smije ostati bez kazne. Očekujemo od svih organa, zaista od svih organa, da se konačno pozabave tom grupom ljudi, tom opcijom i tom organizacijom koja je uradila, jer vidimo to je organizirano djelo. Ne možete 700 objekata srušiti tako da niko ne vidi, niko ne čuje i niko ne zna, bez neke organizacije. Dakle, mi ćemo učiniti sve, kao što smo i 2018. godine, da ponovo revitaliziramo ovaj spomenik. Istina, ostalo nam je malo vremena, ali zaista ćemo učiniti sve da to ponovo revitaliziramo. Ako već ne djeluju organi, očekujemo da ćemo mnogo više biti mi uporniji koji gradimo od onih koji razgrađuju.